Here, dankie dat ons voor U kan sit, kan staan, dat ons net die teenwoordigheid van wie U is kan ervaar. En Here, ek bid soos wat ons tyd vanoggend in die woord spandeer, Heilige Gees, dat U ons sal lei, dat U die skrif sal oopbreek vir ons. Ek kom teen enige aanslag van die vyand in die naam van Jesus Christus. En ek maak sy werke, sy strategie nietig in die naam van Jesus. And I pray, Father, that what you want to do in each of our lives this morning, that you will see it through in the name of Jesus. In die naam van Jesus. Nou, wanneer 'n mens by die Here hoor wat jy moet bring, slaap die vyand nie. En die woord wat ek vanoggend bring, gesonde verhoudings, healthy relationships. The enemy is rampant trying to derail relationships. In dit wat ek ervaar het om te bring, en ek en Sonja het gebid daaroor en alles, het hy probeer om met alles, om die eenheid tussen my en haar ook, hoe sal ek het sê, die eenheid 'n bietjie te versteur. Because he hates godly relationships. He hates marriage. That is what Satan does. And that is how he feels. Julle, ek het vanoggend net weer eens besef, wat 'n voorreg ons het, om betrokke te kan wees in mekaar se lewens. Die voorreg wat ons het om vanoggend hier te kan wees. Die voorreg en dat dit 'n seën vir elkeen van ons is. It's a blessing to be here. Wat 'n voorreg om in verhouding die een tot die ander te staan. En is lekker om die gesigte weer te sien. Laas Sondag was ons af. Maar is lekker. Ek mis dit. Ons mis om interaksie te hê met julle. So wat 'n voorreg is dit om vanoggend hier te wees. En weet julle, ons moet verhoudings beskerm. Die Engelse woord is we need to cherish relationships. We need to protect relationships. And so easily the enemy comes in and derails everything. Everything. Ons moet oor ons verhoudings waak. Ons moet oor ons verhoudings bid. Ons moet gesonde verhoudings hê. Want 'n gesonde verhouding is baie meer werd as geld. En baie keer kom geld tussen die verhoudings. En dan vernietig dit verhoudings. En weet julle vanoggend, en dit is hoekom die vyand nie slaap nie, vanoggend wil ek 'n bietjie fokus op die huwelik. En as jy hier vanoggend sit, en jy's nog nie getroud nie, jy's nog jonk, is dit goed om te hoor. Wie is al vir 'n jaar getroud? Of nee, kom ek begin voor, wie is nog nie vir 'n jaar getroud nie? Wys vir my. Uitsa. Wie is vir 5 jaar al getroud? Goed, 5 jaar. Wie is vir 10 jaar getroud? Is hierdie kant ook? Goed,
Ja, sê, hier kom jy aan nou meer. Wie is 15 jaar, tussen 10 en 15 jaar getroud? Daar's 'n paartjie. 15 en 20 jaar. Hier gaan dit nou. 20 en 25 jaar. Wow. Well done. 25 en 30 jaar. Niemand in daai hierso, uitsaam, julle moet net hoor opsteek. Wonderlik. 30 en 35 jaar. ...35 en 40. 40 tot 45. Daar so. Well done. Iemand bo 45? Niemand hier vanoggend nie. Wonderlik. Wonderlik. Mense, vanoggend wil ek fokus op die huwelik. Ons praat min daaroor, of praat by troues daaroor. Maar ek glo, baie keer moet ons dit ook hoor. Die huwelik, van al die verhoudings wat ons het, jou vriendskapsverhoudings, jou familieverhoudings, is die huwelik die mees uitdagendste verhouding op hierdie aarde. Hoekom sou jy sê is dit die mees uitdagendste verhouding? Wie wil 'n kans vat? Niemand. Die rede is, dit is die mees intiemste verhouding op aarde. The relationship you have with your spouse is the most intimate relationship on this earth that you will have with anyone. You have a lot of relationships with friends, family and all that, but that's the most intimate relationship of all. And relationships flourish when it is going well. They bloom when it is going well. And it's the same in church. When relationships are going well, people are happy. People enjoy the one the other. But if it's not going well, people suffer. Children suffer. The church suffers. En ons wil almal in 'n atmosfeer van veiligheid wees. Ons wil almal in 'n atmosfeer van geliefdheid wees. Dit is waar ons wil wees. Kom ons kyk gou wat sê Jesaja 62 vers 6. O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. I'm going to read it in English also. I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace day or night. You who make mention of the Lord, do not keep silent. So we see that there's been set watchmen on the wall to keep watch, day and night. I want to ask you this. Do you think it's the same for families? That there needs to be a watchman in a family. When we look at a married couple, we see that God has put them together. God has brought husband and wife together. You could have grown up ways apart, some in other countries. But God sustained, prepared, protected, and guided each one to meet. That's what God does. And He has put you together. We need to keep watch over our marriages. We need to do that. And that's what I'm focusing on this morning.
keeping watch over our marriages and our household. Let me ask this question. Who is really the watchman in a family, in a marriage, in family life? Wie is werklik die wagter op die muur in die gesinslewe? Sê jy of vra jy? Sê jy. Esther sê die man. Wil nog iemand waag? Emily sê almal. Beide, man en vrou. Kom ons kyk wat sê die woord. And you know, that's a question that many couples don't know what the answer is. And that question can determine the spiritual authority in the household and protection in the household. Who is the real watchman? The husband or the wife? Both. Both are watchmen in the family. But their roles differ. They've got different roles in the marriage. And we do that so that the marriage can stand firm. Die man, jy as man, word deur goddelike bevel geroep om te lei. Hy vra jou nie. Hy beveel jou as man om jou gesin, jou huishouding te lei. Die man is die priester van die huis. Die een wat by die hek of by die deur staan en leiding aan sy gesin gee. En hoe doen hy dit? Deur gehoorsaam te wees aan God. Net soos die kerk, net soos die leierskap, ons as lidmate gehoorsaam moet wees aan God, net so moet hy gehoorsaam wees aan God. En God hou hom eerste verantwoordelik. Die man word eerste verantwoordelik gehou. Toe die sondeval in die tuin plaasgevind het, toe dit gebeur het, wat het net daarna gebeur? God het laatmiddag in die tuin gewandel en hy het geroep. Vir wie het hy geroep? Ekskuus? Adam. Hy het nie vir Eva geroep nie, hy het vir Adam geroep. Kom ons kyk gou wat sê Genesis 3 vers 9. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Then the Lord called to Adam and said to him, where are you? Do we think God didn't know where he is? This question that God asked them had another meaning. It's not only about destination, but it was, where are you spiritually? It was about responsibility. The man is the watchman over the spiritual and physical well-being of the family. Spiritual well-being and the physical well-being of the family. But that doesn't mean the woman is passive. In fact, a wise and prayerful wife is a powerful watchman too. One who sees what the enemy is trying to do and stands in the gap, and she uproots what he wants to do on her knees. That's why they do it together. Where do we plant seeds? I said it a few weeks ago, on our knees. That's where we plant seeds. That's where we are watching what the enemy is trying to do.
And many times, the woman's sensitivity in the spirit often alerts her to battles. That's why a godly woman is so important in family. Because the husband at times doesn't immediately perceive what is coming, but she sends something. Daar's iets. Ek ervaar net in my gees, dis gewoonlik wat die vrou sê, ek ervaar net in my gees hier's iets. Ek kan dit nie beskryf nie, maar ons moet bid, ons moet waak. Who knows Abigail in the Word of God? When her husband Nabal's foolishness could have cost them their household and their lives, she discerned danger before it came. Sy het agtergekom, hier's gevaar op pad. En sy het ingetree en gekeer dat daar nie iets met die gesin gebeur nie. 1 Samuel 25 verse 33 to 34. And blessed, this is David now, answering her after she went to him to tell him what is really going on. And blessed is your advice, and blessed are you, because you have kept me this day from coming to bloodshed and from avenging myself with my own hand. This is David speaking. Unless you had hurried and come to meet me, surely by morning light no males would have been left to Nabal. A godly woman intervened and saved her family. She saw something that her husband didn't see, and she intervened and she protected. So ons sien dat God die vrou kragtig gebruik in die huwelik, in die gesinslewe. So, die man staan as die wagter op die muur. Moet nou nie vir jou 'n muur gaan bou en op die muur gaan staan nie. Jy kan, dit is geestelik. Jy staan by jou deur, jy staan by jou voordeur, jy staan by jou hek, waar ook al. Jy's die wagter. Die vrou is die intercessor. Sensitief vir wat God wil wys. Hy waak oor die rigting wat sy huis moet ingaan. Die rigting hoe ons as gesin lei. Sy waak oor die atmosfeer van die huis. Dis wat 'n vrou doen, dis wat 'n man doen. Hy waak met leierskap. Sy waak met geestelike onderskeiding. He, as leader, she spiritually discerns. You see how God used them together, the importance of that. And together, they bring a spiritual wall that the enemy cannot penetrate. En weet julle, baie keer is dit die plek waar ons in ons huwelike soms dit verkeerd het, waar ons soms sukkel. En dit is wanneer ons nie waak nie. Wanneer die man of die vrou nie waak nie. Dan kry die vyand daai gaping om deur te kom en verdeeldheid te bring. Wanneer die man ophou bid en die vrou moeg geword het, word die gesin ontbloot. Dan het die vyand die reg, of nie die reg nie, is daar vir hom 'n opening waar hy kan inkom. En dan is elke dingetjie wat gesê word, elke dingetjie wat gedoen word, nie reg nie. Dan irriteer die kleinste dingetjie die een. Dan irriteer die kleinste dingetjie die ander een. En so kom die vyand en hy bring verdeeldheid in die gesin. Wanneer trots en aanstoot die vennootskap vervang, gaan 'n huwelik swaar kry. Kry die vyand maklik toegang. Dis hoekom ons moet waak. Dis hoekom ons moet bid. Dis hoekom 'n man en 'n vrou daagliks of met tye saam moet bid. En dit gaan nie oor wie meer bid of wie harder bid tot God nie. Dit gaan oor die eenheid
en dit gaan om waaksaamheid. Unity and to be aware, alert. That's what it's about. Het gaan oor twee persone wat verstaan dat die huwelik nie net 'n liefdesverhaal is nie. Dat alles nie maanskyn en rose is nie. Maar dat daar 'n geestelike verantwoordelikheid is. Mans, jy moet jou gesin in gebed lei. God gee jou die opdrag. Vrou, jy moet as intercessor van jou gesin jou man ondersteun in gebed. Psalm 127 vers 1. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagters. Unless the Lord builds the house, and that can be this church, it can be your house. Unless the Lord builds the house, the labor in vain. Those who build will labor in vain. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. When I went through this scripture this morning again, and I saw this, unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. So you can be awake all night, all day, for nothing. Because we're not bringing God into it. We need to bring God into it. En wanneer man en vrou al twee hulle plek inneem, die een kom en spreek lewe en gee leiding as priester, en die ander een, is eintlik so mooi. Weet jy wat bring 'n vrou? Gewoonlik, sy bring haar hart. 'n Man ook, maar 'n vrou bring haar hart. Sy bring haar emosies. Sy bring haar gevoelens. En so intercede sy vir haar gesin. Sodoende kan die vyand die eenheid nie verbreek nie. Kan hy nie verdeeldheid bring nie. So I'm going to ask again. Who is the true watchman? Both are. Al twee is. Selfde vir die kerk. Ons kan alles doen. Alles in hierdie gemeente shofar pakketwerk doen vir die Here. But if we're not watchmen on the wall, if we're not interceding, it's in vain. Who is God calling to be watchmen in this church? Who is disobedient to be a watchman in this church? Who is disobedient to be a watchman in your family, in your marriage? It's not too late. As we look at scripture, we see husband and wife have different callings. But the purpose is the same. You've got the same purpose to keep the fire of God burning in your house, to guard your love, to protect your children, and have peace within your households. Because you need peace, you need protection, so that the enemy cannot come and threatens God's plan for your family and the union that He instituted in that. When husband and wife watches together, hell trembles and the enemy cannot destroy the house. Hy kan nie jou huis vernietig nie. Ek hoor van te veel mense wat my kom sien
in hierdie gemeenskap, buite die gemeenskap. Ek dank die Here dat hy ons huwelike in hierdie gemeente beskerm. Maar bitter baie mense buite hierdie gemeente kom sien ons. Because they're not watching. They're not interceding together. Some couples say that it feels weird to pray together. Baie keer sê die man, gewoonlik die man, ja, maar ek weet nie om te bid nie, my vrou kan so goed bid, ja, as hy begin, die woorde is net daar, ek weet nie om te bid nie, ek sal 'n woord of twee sê, maar it feels weird to pray with my spouse. We need to start somewhere. And I understand it because prayer is intimate. Prayer exposes your heart. That's what it does, the one to the other. It exposes your fears. It exposes your struggles, that what you are battling with. And your hope before God and your spouse. So it is very intimate and it's opening up. It's a high level of vulnerability. I understand it. But as you start praying together, as you start interceding together, you will see it's getting easier. It is getting easier over time. Satan haat huwelike, man en vrou wat saam bid. Satan hates it when husband and wife pray together. Because prayer invites God's presence and protection into your home. That's what he does. And even in this discomfort, you just need to do spiritual warfare. And you will see how that lifts. Jy sal sien hoe dit ligter raak, hoe dit makliker raak. Moenie bekommerd wees of ek die regte woorde gebruik, of ek lank genoeg bid nie. Nee, begin het. Begin het om mekaar te sit, saam te bid. God's not looking for perfection. Never. He's not looking for perfection. He's looking for presence. Hy soek nie perfektheid nie. Hy soek dat jy teenwoordig sal wees, dat jy daar sal wees. Vir jou man, vir jou vrou, vir jou gesin. En weet jy, as dit moeilik is, iemand het eendag vir my en Sonja gesê, het was heel aan die begin van ons huwelik, ons was 'n paar jaar getroud. Het hulle gesê, as hierdie twee hande, en ek wil jou vra, ek gaan niemand ontbloot nie, maar as jy nie gewoond is om saam met jou vrou of jou man te bid nie, gaan doen het. Of as jy nie gewoond is om jou kinders te betrek nie, doen het. Die Here het vir ons gesê, as hierdie twee hande mekaar interlocked, of saamkom, when it comes together, nothing can break it. Is dit die regte woorde? Things happen in the spirit. When these hands come together, things happen in the spirit. So ons moet met ons man of vrou hande neem en bid. En in dit, weet jy wat gebeur? God bring ons nader aan hom en hy bring ons nader aan mekaar. En julle jong kinders wat vandag hier sit, onthou dit wat ek vandag vir jou sê. Onthou dit. Jy het die voorreg om dit te hoor voordat jy miskien nog eens iemand ontmoet het met wie jy gaan trou nie. Jou ouers bid al vir daai persoon. Jou ma en pa bid al vir daai enetjie wat vir jou gaan kom haal. Of die enetjie wat jy graag wil hê. My vrou het begin bid toe sy 'n dogter was. Sy was nog op skool toe bid sy al vir haar kinders en vir hulle mans eendag. Bid. Get together this evening and pray.
Prayer strengthens a marriage by fostering emotional and spiritual intimacy, aligning you with shared goals, building a spiritual hedge of protection and disarming pride and bitterness. It will disarm pride and bitterness. And praying together is an act, a powerful act of surrender that invites God into your decisions, in the way you need to go, and the decisions you need to take daily. When couples pray together, there's a bond of understanding. Now I understand what you are praying, and I can come alongside you and I can pray with you in unity. A strength that is created through the power of the Holy Spirit. That's what praying together does. Ephesians 6:12, for we are not fighting against flesh and blood, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavens. The enemy wants to come in. He wants to attack marriages. We need to stand on the wall and protect. Alle verhoudings is belangrik. Elke verhouding, of het nou met jou familie is, of het met vriende is, maar die belangrikste verhouding wat ek vanoggend uitlig is die huwelik. Want dit is waar die vyand baie meer inkom en verdeeldheid probeer bring. Die huwelik is nie vir ons gemaak nie. Dit is 'n heilige verteenwoordiging van twee mense wat 'n verhouding met God uitbeeld. Dis 'n verbond. Dis 'n verbond. Dis hoekom die vyand, hoekom Satan so hard werk om dit te vernietig. We mustn't compete against each other. When both have strong personalities, the scolding can sometimes be more. When one person takes guidance and the other person is soft, it might be easier. But in both cases, we need to be aware of you cannot expect a kingdom marriage with worldly principles. You cannot expect a kingdom marriage with worldly principles. Soek die Here. Soek hom in jou verhoudings. Soek die Here in jou huwelik. The sound foundation for all families is harmony. Mutual respect, the one to the other, and unconditional love. Ongeag. Let our families and communities be united in gratitude to God for the gift we are to one another. A family that prays together stays together. Ons het dit al baie gehoor. 'n Gesin wat saam bid, bly saam. Ons het dit al soveel keer gehoor en dis die waarheid. Dit is die waarheid. A mother and father, I want to tell you, ek wil vir julle vra, sê, leer julle kinders van 'n jong ouderdom wat dit is om saam te bid. As jy dit nie doen nie. Nooi jou kinders in met tye om saam met julle te bid. As julle dit nie doen nie. Maar jy as man en vrou moet julle tye hê waar julle alleen bid. Waar julle hande vat en saam die Here se aangesig soek. Aanbiddingspan kan vorentoe kom asseblief. Ek gaan afsluit met 'n skrif. Proverbs 24 verse 3. Through skillful and godly wisdom,
a house, a life, a home, a family is built. And by understanding, it is established on a sound and good foundation. Deur wysheid word 'n huis gebou en deur verstand word dit bevestig. Maak ons foute? Ja. Ons maak foute. Ons voet glip partykeer. Maak ons soms nie foute nie en ons ervaar maar is iets tussen ons nie reg nie? Ja, want dan die vyand probeer om verdeeldheid te bring. Hy probeer om in te kom. As ons 'n fout gemaak het, kom ons maak reg. Kom ons sê vir mekaar, vergewe mekaar, sodat die eenheid kan versterk word, sodat die eenheid kan bly. Kom ons staan. As jy vanoggend, en ek sê weer eens, hierdie is vir my sensitiewe saak, 'n huwelik. Want baie mans en vrouens, paartjies is baie, hulle is vertroulik met hulle verhouding. Maar ek gaan net 'n algemene gebed doen. En as jy vanoggend voel, jy dalk, if you feel you've let your foot slip, made wrong decisions, didn't respect the one or the other, don't love your spouse the way you need to, just bring it before the Lord this morning. And let's just stand before Him as I pray. Let's pray. Father, thank you for relationships. Thank you for godly relationships. Thank you, Father, that we can have relationships with friends, with family members, with fellow church members. Here, dat ons vriendskappe met ons geestelike familie behou. Here, dat ons vriendskappe met ons families behou, met ons vriende. En Here, dat ons dit sal beskerm, dat ons dit sal bewaar in die naam van Jesus Christus. En Here, eerstens wil ek vanoggend kom en ek wil vra dat as ons die oorsaak is dat verhoudings skibreek gelei het, Here, help ons om onsself te vergewe en so die verhoudings weer te herstel, Vader. Ek bid, Here, dat U familieverhoudings wat dalk skibreek kon gelei het of uit mekaar gedryf het, dat dit herstel in Jesus naam. And Father, I just bring marriage before you, the most intimate relationship on earth, the most challenging relationship on earth. And Father, I pray that you will help us in our relationships, that we, as we have relationships with friends and family, but Father, the marriage relationship, the covenant between husband and wife, that will glorify you, Father. That will honor you, Father, in Jesus' name. That our relationships, Father, with friends, family, and our marriage honor you, Lord, and glorify you. And Lord, I pray that where healing needs to take place in relationships, that you will just come by the working power of your Spirit, and that you will come and heal, Lord. That you will come and restore in the name of Jesus. Father, even with the children, with the teens, Father, where they so many times get into relationships
with friends. And Lord, the one doesn't do what the other one wants, or they're angry. I pray, restore, Father. Here, ek bid dat U met die jong kinders sal wees, dat U hulle harte sal genees, waar hulle seer gekry het. Waar maats hulle dalk seer gemaak het. Bid ek, Here, dat U sal kom deur die werking van die Heilige Gees en hulle hart sal aanraak. Here, dat U hulle op 'n plek sal bring, indien nodig, dat verhoudings herstel word. Maar Here, as die verhouding nie herstelbaar is nie, dat hulle sal kan aanbeweeg. Thank you for the marriage, the covenant between a husband and a wife. Thank you that you have set watchmen on the wall and intercessors on the wall in church life, but that you have set watchmen on the wall, intercessors in married life. And that husband and wife will watch together, will pray together, and that you will make the relationship and the unity stronger than ever before. In the mighty name of Jesus I pray. Amen.